ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Abaherezabitambo n'abahanuzi bari bicaye imbere y'umuryango mushya w'ingoro, bamaze kumva amagambo ya Yeremiya, babwira abatware n'umuryango wose bati, uyu muntu akwiye igihano cyo gupfa. Yavugiye kuri uyu mujyi amagambo namwe ubwanyu mwiyumviye. Yeremiya abwira abatware n'umuryango wose ati, Uhoraho niwe wanyohereje guhanurira kuri iyi ngoro no kuri uyu mujyi ibyo namwe mwiyumviye. Ariko guhera ubu nimuvugurura imyifatire yanyu n'imigenzereze yanyu, mukumva ijwi ry'Uhoraho Imana yanyu, Uhoraho azareka amakuba yari yaremeje kubateza. Naho njyewe ndi mu maboko yanyu, nimunkoreshe icyo mushaka, icyo mubona gikwiye. Cyakora nimuramuka munyishe, mumenye ko mwebwe kimwe n'uyu mujyi n'abaturage bawo muraba mwihamije icyaha cyo kwica umwere, kuko mu by'ukuri Uhoraho ari we wanyohereje kuvuga aya magambo yose kugira ngo muyumve. Abatware n'umuryango wose babwira abaherezabitambo n'abahanuzi bati, uyu muntu ntakwiye igihano cyo gupfa. Yatubwiye mu izina ry'Uhoraho Imana yacu. Bamwe mu bakuru b'umuryango barahaguruka, maze babwira imbaga yose yari ikoraniye aho bati, Mika w'i Moreshiti wari umuhanuzi ku ngoma ya Hezekiya umwami wa Yuda, yabwiye umuryango wose wa Yuda ati, Uhoraho umugaba w'ingabo avuze atya, Siyoni izahingwa nk'umurima, Yeruzalemu ibitongo, naho umusozi w'ingoro ube impinga y'ibihuru. Hari ubwo se Hezekiya umwami wa Yuda n'imbaga ye bigeze bica umuhanuzi? Ahubwo ntibagaragarije Uhoraho icyubahiro, bagahagurukira kumwumvira. Uhoraho nawe areka amakuba yari yiyemeje kubateza, none twebwe twari tugiye kwikururira ishyano. Iryo ni ijambo ry'Imana.